Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. And Mangur Hill and या परिसरात there was a fisherman who was basically declared positive with COVID and confirmation test आम्ही त्याचे केले गोवा मेडिकल कॉलेजात. आम्ही त्याचे पूर्णपणे ट्रॅकिंग अँड ट्रेसिंग केल्ले आसा आणि कितें कितें त्या कोणाकडे संपर्कान आयिल्लो. त्याची बायल जी आहा ती बी आता कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा. त्याचे कडेन त्याचे 3 भुरगे आशिल्ली. Though out of 3, 2 have come TrueNet positive. We have sent it for confirmation to Goa Medical College. Any moment, generally TrueNet and Goa Medical College, very rarely there is a difference. Now, one of the sons had a wife who's also pregnant. She's also come COVID positive. मंगुरा इलान एक डॉक्टर आशिल्लो जे तांकां ट्रीट करतलो तो बी आता कोविड पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. सो आम्ही 2 गजाली सांगता हांगा. पहिली गजाल म्हळ्यार मांगूर हिल प्रायमा फेसी तुमकां दिसता की लोकल ट्रान्समिशन ऑफ COVID-19 जावपाक लागला. दुसरी गजाल पॉझिटिव्ह जे मेळ्ळ्यात आज त्या एरियेंतल्यान तांचो एक्झॅक्ट आंकडो कितलो, हाऊ मेनी पॉझिटिव्ह फ्रॉम मांगूर हिल? Totally, at the moment, that whole family, it is about 6. That is including the doctor. First was the man who sells fish, his wife, his 2 sons, his daughter-in-law who was pregnant, and also the doctor who was treating them. So this is the thing. Till now, we cannot say that there's been any kind of local transmission or he got it from that particular interacting with the people who used to get fish from Andhra Pradesh and other areas. So basically what we are doing is what needs to be done in such situations is you need to declare a containment zone, and in that containment zone or you declare it a hotspot, whatever you call it, and then we need to do the testing and ramp up testing in that whole area, and every individual around those many number of houses you declare, as you declare, you test them so that exactly we'll come to know as to what extent this has spread. वास्कोचो आदलो आमदार म्हणटात ती खंय नुस्तेमार फामील न्ही. ते घरातली बायल बिल्ला वाठारात घराघरांनी भोंवन नुस्तें विकपी. एक पूत पुलीस, दुसरो खंय वाळपय फॅक्टरीत कामाक आसता. जे आयज हे COVID-19 जे पॉझिटिव्ह जे केस मेळ्ळ्या हे मंगूर हिल आणि तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान बाबू स्वजितान त्याने डायरेक्टली सांगला इट इज अ फिशरमॅन फॅमिली म्हणून. म्हाका इतलेशे करेक्शन करपा जाय, जरी तर ही फॅमिली काय COVID-19 तर मेळला पॉझिटिव्ह जाल्यार ही फिशरमॅन फॅमिली न्हू. तेजो एकलो चेडो पुलिसेन कॉन्स्टेबल आहा, एकलो चेडो वालपय कितें खंयच्या फॅक्टरीन आहा, आनी तेजी आवय पयले 2 म्हयने जाले नुस्त्याक विकपाचें बंद केला. ती पयली तेजी आवय घरांतले 6 जे आयज मेवल्याय तांची ती बायल ती बाजारात नुस्त्याक घेताली आनी वचताली आनी घरान हूंय दिताली बिल्ला. 2 म्हयने जाले ते नुस्त्याकूय विकपाचें बंद केले. बट डायरेक्टली तुमच्यांनी हे भाशेन डायरेक्टली म्हणून जाय फिशरमॅन फॅमिली म्हणून. सो ह्यो जो फिशरमॅन फॅमिली जो म्हणला जो स्टेटमेंट जो केला तो रॉंग. आता कोलवाचे पुलीस आणि वाळपयच्या त्या फॅक्टरीतल्या लोकांचे क्वॉरंटीन आणि टेस्टिंग आणि ती नुस्तेकान नुस्तें घेवन भोंवताली त्या वाठारांतूय सॅम्पल टेस्टिंग आणि ट्रेसिंग. पुलीस पूत आणि नुस्तेकान आवय खंय खंय भोंवल्यात ताजेर फुडलें. पॉझिटिव्ह दोतोरान जे दुयेंतींक तपासल्यात तांकांय धाकधूक. पुलिसांकूय क्वॉरंटीन करपाची परिस्थिती. पसारो मांगूर धरून खंय मेरेन पावता, कोणाक बादला आसत ताची सरकाराक तरी सद्याक कसलीच कल्पना ना. कंटेनमेंट झोन करून ट्रॅकिंग सुरू. Our investigations are going on. As I said, we are still trying to do the contact tracing. But as of now, we have not been able to establish a clear travel history link. But it is going on. Our inquiries are going on. It's a family, so we have to check each person's history. So that process is going on even as we speak. We have decided to declare Mangoor Hills as a containment zone because it's a very compact, tightly packed area. So we want to ensure that we do our proper contact tracing and testing for the residents of that locality. And naturally, we also want to ensure that there is no risk for people outside. So that's why Mangoor Hills being a very compact, tightly packed area, we have decided to have it as our containment zone. Prudent Hall ground zero चे एरिया म्हणटा ती मांगूर. द फॅक्ट इज की हांगा 500 मिटरान भितर एक घर आसा, ज्या घरान एक फॅमिलीच्या मेंबरांक पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळ्यो आनी ह्या वाटेन ताजे सायडीन एक दोतोर आसा. त्या दोतोराच्या फॅमिलीकूय एक केस मेळ्ळा अशी बोवाळ चालू आसा.
सद्याक ही एरिया एंटायर एरिया कॉर्डन केल्ली आसा, एंटायर एरिया कंटेन केल्ली आसा. हांगा ऑथॉरिटीज जे आयल्या, डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलतदार आसा, चीफ ऑफिसर आसा, DYSP आसा, PI आसा, सगळे पुलीस ट्रॅफिक अरेंजमेंट्स करून ट्रॅफिक डायवर्ट करून हांगा एंट्री एक्झिट पॉयंट सगळे बंद करून दवरले आसा. सद्याक ग्राउंड झिरोचेर आमी रिपोर्ट करता वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. आमी हांगासर कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टर, आनी तेका लागून आमी हांगासर मंगूर एरियान फूल मंगूर एरिया सील केल्ले आसा. वारणापुरी जंक्शन इज सील, ट्रॅफिक मुवमेंट इज ब्लॉक. अंबाबाई देवळा कडेन हे घातला, थंयसरूय ट्रॅफिक मुवमेंट ब्लॉक केला, आनी एक सेंट ट्रेजा स्कुला कडेन घातला. सो दॅट फूल एरिया एंड द स्टाफ इज पोस्टेड एवरीवेअर. Staff is posted everywhere, and the full area, people will not be able to go out, and nobody will be able to go in until further orders. सोमारा सकाळी वास्कोचे हेच केशी संबंधी मिडियान मुख्यमंत्र्याक विचारिल्ले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ही जाप दिल्ली. लोकल केसी बी मेळ्ळ्या 2 पॉझिटिव्ह. वास्को कितें ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री नाशिल्ली, जेणी ट्रॅव्हल केल्लें तेजूच पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. बट ट्रॅव्हल अजून सेकंड ट्रान्समिशन ना, सेकंड ट्रान्समिशन ना, अजूनही ना. म्हणजे जो जरी लोकल मेळ्ळा जाल्यार तो मुंबय वचून आयिल्लो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तातूंतच वास्कोत दिल्ली नित्याची गोवा एक्सप्रेस सोमार सावन सुरू जाली. दिल्ली वास्को थेट कनेक्ट. Today, Goa Express we are starting. That will be started as special train. It will run in the normal path, starting from 15 hours itself, and stoppages as usual in the earlier timings. And 221 passengers are traveling today. This train will be starting back from Delhi on 3rd and reaching here on 5th. अच्छा है, सब कुछ बढ़िया इंतज़ाम है, बट ये है कि कब छूटेगा पता नहीं, उधर कितने टाइम में पहुंचेगा. हाँ, और उधर कुली मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा सामान है. तो बंद है काम, नौकरी नहीं है. क्या नौकरी नहीं तो क्या करेंगे. कितने सालों से गोवा में काम करते हैं? कम से कम तो 10 साल से मैं. 10 साल से कैसीनो इंडस्ट्री में थे. तो अच्छा लग रहा है गोवा छोड़ के जाना? क्या है अच्छा नहीं लगा, मगर जाना तो पड़ेगा ना, अपना उसमें घर तो जाना ही है. तो मतलब कंपनी ने बोला है कि भाई जब तक बंद है आप लोग घर पे जाओ. यही कंपनी अच्छा है कि सॅलरी दे रहा है. तर खूपच छान वाटतं आहे. अँड इट्स लाईक आफ्टर 2 months ही ट्रेन चालू होती आहे. तर आम्ही सगळे खूप उत्साही आहोत आणि एक्साइटेड आहोत ट्रॅव्हल करायला. क्यों जा रहा है दिल्ली? सर काम बंद हो गया इस वजह से सर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.